whaalongo le lei ia fionga le tua. O e whaaurutala ina le e whi au po o le la unga le tai au le nei. O le avea matangata nuu o le malo le tua. Becoming a citizen of heaven. O le lua masina taluai. Le ana lo longo ai SAMOA le pasia ina fo i lele o le. O sit seni tau whaasea ngi usila. Le nga o ia ila ia te tau ata anisi. Ai a mai na oni na i vaenga leru wala talate le tuunga mau. E le to tele ni se mau ai. O le winga o whamatalanga lea. Ia o winga lava ia o sit seni whae lalulangi nei. E ave. Ia ia e pule la tou. Amene. So o te whaingoina e au ia mea meo unjustified. Ele o ieise a meo tonu. I le whainga o sitsene ia. O le lua vai aso fo i taluai. Na pa ua i fo i le mamafa o le lima o Trump. E toi wha fo i maare au solitu la fono. Le au tingana i loa o le angasala le nofo le eise pe mita i nofo i Amerika. Ai nofo a. Ia le lau to e whaafo i e Trump i nuu no mai ai. O le aunga au tala i e whai atu. It's to do with citizenship. O le mata upu e ese le ta ua. Ona o le avea matangata nuu. E whanau mai i le tatou mta upu le whanau mai le mta upu le tatou talano ai o loutu puanga your identity. Amen. Your identity. So your identity comes from where you come from. Pero no over tu fisiri na ile amatanga le tatou mta upu. Who are you, where you're from, and what are you doing here? Ia lela wai una toef. Foi uma Trump la vanga le sa no foi o a ngaka o America ma no foi fa pena o le mena e matautia i le fe tu le utala foi le e se le ami o tonu nei me o siksengi fa la langi nei ese a wa foi e o New Zealand tangata nu tonu o New Zealand o Maoli. O tangata anu tonu a Australia o Aborigines. O tangata anu tonu a Amerika o Indians. E sa rau kala. Historically, ngo aku leo pararangi, wa leo o pule ngingu. Nga pe o lato e pule. Leo o pule e o vanga ia sa migrate mai isinu. E fia feola foi la tau ma su e nu solo i meo iai. O le aunga na utala lea. I le ma fai o na e wha tua ina. O le tangata anu o le mea te sawai. O le lau te tautala. I le mata upu tu tonu o le kale sia le tua. Amene. I le ta ua. O rou loa po ai oe i le tua. A wa leo tatou ilo nei. E matuale ai ase ami o tonu i tangata anu, i tu la fono tangata anu o le lalulangi le nei. O fai e isi o vayanga sa o mai fo i isi nu, i tu la fono e whaasa isi kaka i e ka uaku iai. I o fere ami o tonu iai. E lo la tonu i tangata tupunga i fo i nuu ia. Aia. Mea nana e ta ua ia te oe. Ia le kalesia le atua. Ma le avea oe ma tangata nuu o le malo le atua. Amene. Amene.
Awa e le ngata o le o loo na fuafuaina lo tangata nung po lau citizenship. O ia e ona al whanua, o ia e ona me uma. O ia foi e ona le tūrafono. O ia na te whaia uma aia inga o lo awai tu tonu o lo na nuu po o lo na malo. And this equalizes everybody i le rarorangi nei. Amen. A mea na o le vese ni le tatou rarorangi. E leo isu mai New Zealand o le awha mama avenga mai tangata Pasifika pe awhio i New Zealand. O a isi mau mea. Oka e se whaare komu. A o whea o iei le whai ngā uo ma Samoa. Amen. E angi ar kai au whai kaua kuai ua. E nu e se fulu nu o Asia lau ave e Trump le visa free. E o atu free ai Amerika. E o mea umaka u. Ina ia. So o i o lo whapeo na vevesi ai le lalurangi as I said. This is why o le whawhita auri no ma le tasi le lalurangi o le identity crisis. O le lei loa le lei tangata po ailo na tupuanga. Amene. E le ngata o le whawhita auri lana. Ai o le tali lea mai le atua. O le soifua ma le oro o le tangata. O lo iloa o lo tupuanga. When you know who you are. O le loa le leila o oe e te loa ai po whea tonu e te sawai o le what's your entitlement ia manau tiute fo i whai. Amene. Wai o fo i le tātou anga nuu ma le tātou wha SAMOA o lo tau mo whai e pui mea singa o le koe ingi mea singa. Ngā mea maka ngāi o e ai. Amene. O le koe ingi mea singa. Laku New Zealand jeisi vai keimi ka le kele o ka maiki waka ka pea. Kasi ale aunga e ka aire pea. Wha mai o nga iai loai o i o le Samoa. O whaku o le pea i Samoa o se mea ta hua tele. Ai makua i e le loa whai se kala wha Samoa. Kua i e le loa o le mea lea. O le sa ora mai kua i ngu ka hua i kere mea lea. Pa wa leo kongi ngai ko kongo safa inga makai. Ale eise mele e ke ngofo mai ko o puro. E pui ke le ya ke mingi ora. O le fia ka le pe. Identity. O fengu mia I solo ai me uma. Amene. Ka kia wa riska ko me mawai. E ke fiu I kausiro identity le rangi ngai. E ke alua I se ori pe ale Yesu. E sa o le lei se ori. E makuare ai se avangoa. E sa o le lei ai se ori. Pe ava pe o le mere silinga mawalunga e lo oranga. O ai oe la rangi nei. Le ta ua lana o lo whafonga mai whalongorongo. I la fionga pa ia le atua. Po ai oe. O le ala u me fai nei, o le ala u tiute. Amene. Amene. Na ala na umino u fai atu fai tau, mai le mea lea. O na peo le fai ngā pepa o citizenship. Ia e loa po, le alfa kumunga o le pepa. Ai fai mai le fai upo e whare sa tatou fai tau wai. A wā o le atua, ua iai le whaulai o le alofa, o no rona lava alofa. Na ia alofa mai iai a te tatou. Amene. Ai alu la whakumu o pepa ke fia alu I New Zealand. E whakumu po whera o ka maa o whekele ngu ka sa wai o au mea ngai whai. Amene. A o le siksengia o le langi. E re amatai a oe amata mai leona le langi. Amene. Amata mai leona le langi e ona no fuanga. E ona le taunuunga. Mamai. O le atua e tumu le lofa mai whaurai le lofa o le atua. Mai a oti lava I tātou I a mio leanga. Wana whaola mai a te tātou whatasi ma ke riso. O le lofa tu noa o whaola ina I tātou.
Amene. Pau ana o lo tupuanga ia iloa. One thing you need to know. O oe o tangata mi o leanga. Oe o tangata ngasala. A whapea te soifua mai te ea tulanga na, you are not a candidate for a heavenly citizenship. Amene. A whapea ke ora mai whapea uke rea ngasala, o uke saura a inga lei, e maua o mea umma, I don't need Christ, you are not a candidate for heaven's citizenship. E mua kolosi ro ngoa, a whasingo me ke aru iai. Amene. O le qualification mua e ai fiaru le rangi o le mea mua e whakumu o au o tangata mi o leanga na whanau ma leanga sala e le ai se whamoe moe lo le whavau. Amene. Me mua ngai whakumu o ngā kumu lo lea. O na alole me lunga lua. Amene. Mai a o oti lava i tātou o rontolu wana toi whātu tū whātasi mai fōi, mo whāno nofo whātasi ma Keriso Yesu. Mena no mana o te whaitau mai whai upuna e whā, le sauni uninga e le atua, o le tangata ina ia avea ma sikisengi o le malo le atua so e fua. Hallelujah. E le whaia i lo mawhauwhau. E le whaia i lo mawhauwhau. E le whaia e mea ngai whangau mai ai. Po o kupu makamari i maua lunga o Samoa ngai sa wai e le whaia ai le avea o e ma sikisengi o le rangi. Aleluia. E le whaia i le aingang sa oe pe keren ko pisingisi pe keren ko milionga. Le ai. E le whaia ngā. Amene. E whaia i rau loa. Po oe o skangaka leanga po skangaka le lei. Hallelujah. That's where we start. Hallelujah. O whawhi tauli fo ila na. O na whea ngai ma Yesu Keriso no a whio ma le rangi nei. Whea ngai ma le kalesia i tenturi e tele. O ro whea ngai pēr ma le kalesia i le teimile nei. O na whanau mai le tangata. Ua whanau mai i le au ina o lato wai hata tau. Me pure ei lato. O le malo lea. Le whamakala e paulo i le lokoa i le kalesia i Efeso. O le malo e pure ei le atua. Amene. E pure ei le atua. O sikisengi voila. E afuafua i le akua mea umalava. E pasia foi le akua mea umalava. Amene. E le ai ma se ava no o lau wai ata tau. Pau an me e tau waira wai ata tau i o le wharongo ma whai. That's all. Hallelujah. Wa lauria ue stasio tatou e kalesia le aso lululen tuana ia tunei. O le tinaya Silvie e mpasa o le au o Switzerland i Samoa. Whamanginas ia fo i Silvie, Pastor. Mangairo, can you come and just say a few words? Whapea ura whamanganga pray. Awa, paula leo le invitation whapea ke pray ngau la ko pray umaro. Whamaiga sau whai sau talama. O nofo alema o mahafau fau. O the environment la warunga iai. This is a very secular environment. Ia wa o whaururunga uma diplomatic o uma i Samoa na o atu ia ma le Swiss community i nei. Ka ngaka le roku. Ngaka le ongi roku. Ka ngaka foi whai mai reisi atua. So amakaranga keke lo moa. O le ala ukala la whai aku ngei. Ia ke loa foi o le au qualify. Le tau tikuri a whai tikuri. O mara wari ia sa whai mai dara. O le ala utala la whai nei tangata. Ia. Oh, ma fau ale ma oro ma le si le fiafile ma o e sawa. E mo inu le waina e muri fai le lotu. Awa foi la o tu manga i o ngungai. This is their culture. This is their way of life. Amene.
O le lako way of life lea, e re mua se lotu. E mua me mana awai. Mua ingu le winga. E safa fai maila, i o isi wa mua maka. E reise se re fifa longo. O mawhawhau le tua. Se mai ase, fisoa soani mai. O le autu nei lumo nei tangata. I want to speak something. E ongo. A le fifa longo, ia se kei mi manku ai. Ia na o whai alolo le tutalo a mose. Fo lele, whera ngai mo wai le tutalo a mose. Ia ngā, se taki ngā o wanga ia ngā le wharorongo e le whaias. O wakurore, whai upu ngā rua o vea le tua wa vea o e ma mea mātou tino nofo. Ia o le i whawa, ia le lang. Amen. O whaturore o talo. La fionga le ane tua le talo. Talo le a mose ua wala uina le tua na te avernu o i aikupito. O i mai aikupito i kanana. O se maranga umi. But this happened many years ago. But you and I, we are all involved in a journey. Ko fu mai ka ko mai whainga maranga. Peke manga o iai, peke le manga o iai. Le ai masisio ka ko e whawawau o le laulangi ni. Amen. O le ai masisi, po le ane mawalunga lo wa o ina, po le a mena ia te oe, wa umana iai le aso, e te oti ai. So but the journey, or journey na mena ta ua ia tato, peona aranga mose, le tua, wa vea oe ma mea mātou tino nofu ai. O lo siri ese, ma lo matautia, e fesoa soani mai ia tea. Yo whalura lau pansi muri au whatu. No matter how amazing you are still very limited. Kako polea. Ele a wa ue whaababau. Amen. A ole tua, but God, unlimited. Tātou talo, amen. O waro. Ia, o le winga na o whamutalanga. E se le matau tia o le tua. You know, e fesoasoani ai tātou I teimi whaingata. Pe a whapea e ke kakaro ma ma wakuro whakauwaa I ruma I te ia. Amen. That's where God loves to work in our limitedness. Ai awani ka ko whawhia poko wa pe o ka koua levanga. You know, the winga na rau wamutanga. E se le fia o le tua. Pe a e sauma o sauma, e loa. O oe ai le ise me oe ai. Hallelujah. Ke loa le qualification mu a ngā o le whaunga le kua ia oe. Langa fi whau e le kua le mea le ise me oe ai. Amen. O le unga ko nguanga raunga Yesu runga le maunga. Amu ia e mātitiva. E rika ukala Yesu o mea wharikingo. Langa le ingi SAMOA ngai ai ngā. O au SAMOA pa wale o le mea wharikingo ai fua uma e mea uma. E rika ukala la Yesu amu ia e mātitiva le nganga o I le tino. Maka ukala Yesu amu ia e re aingi mea ia I lato. A wa o I ngā e mwhai o ngā sao whai ai marala I le kua. Ma whaia mea ke kere o tātou. Tangata anu. Hallelujah. Mai wana toi whātu tū whātasi mai fō I mwhāno no whātasi tātou ma Keristo I mea oile rangi. I've been sharing this kele keimio o tautala I le mata upule. Ma le whana nauoro roto ina I mawhai ona tatou pu e ina. Le wha mafa le fionga pa ia le atua. Onan tatou o mai au ka koloroku rea ka kokeloroku. Ai pe wa
Wa mandaina fionga le tua ia tātou. We're becoming familiar with scriptures here. Ai rei loa. O le fatu lea. O le whaamamafa lea. O le manuia whale anganga. Ma lau taunu unga i le whingalo pa ia o le tua. Amene. Amene. O ia te tauna me le whaamamafa. Ia ei loa. Whamaire ia Paulo ina o tusi. Wano nofo whatasi i tātou makeriso i le rangi. E vaile mtau momoare i tusi momoa Efeso. Nai whai mai ia Paulo. Ia whawhetaia le atua le tamare. Rona tali o Jesu Keriso lena ia o maia mea alofa whaale rangi. Uma ia i tātou. All the heavenly blessings are now upon the children of the living God. Hallelujah. Hallelujah. All the heavenly blessings. O le whawhika auri rei ai. E pungi kia heavenly blessings. I me kango i o kako lima. Ma me vaai e o tatou mata. Amene. E makwai. Pungi kia me uma. Ongolo wola whaali kingo reka ko ke ole lalangiringi. Hallelujah. Rango ire whairika uvanga lalangiringi. Ire loa haipo oire ainga mawalunga o whekisa wai. Amene. A ki rol kau vanga. Kua ai uvalea. Wale ai hamase. E reiso nga number. Nothing. A o ngā re fia ki Apollo e whaango ngofo i ka ngaka larangi. Ia awane i mamafa i a la tau le langi. Ia awane i mamafa i a te la tau Keriso. Ia awane i mamafa i a te la tau le lofa o le atua. Amene. Ai whaase sei ka koe mea la larangi ringei. Hallelujah. Hallelujah. E rera na tato wo le so lulu mana stofi. Tato muri mawinga se tasi o tama sa saul tato e kalesia. What a testimony ka malo lea. O le Papua New Guinea, ngofo mrekenga Samoa. Saul ka mkua ai makaukia ke o le ka malo lea ka lelei. Wa sau mai kakoriko. E rera sa ukala vai kere kakoriko o kere kakoriko. Nga pauala ukala le fai aku. O ke kala ngō ako le fie whalongo. Waha le fie whalongo. O masani i le mea nsawai. Ai le teimi na whaola ina ai matalia Jesu Keriso ve marim whaola. You have, ele missy, he has got a smile every day, everywhere. What a blessing personality. Kwa suia. Ele ngaka e ke fie ke la unga aku le whalongo mai paki. He's so attentive. I la unga o mai asa. E whairika ngaka. E rengi mea ia whairika ngaka. O mea whaire tua marona nganga pa ia. Ia i tātou. Amene. Amene. Mai o ira, peila o le whamtalaina atoa lea. E o maila me ta upo se fulu, i le whai upo se fulu. Fa mai polo, a wā o lana ngā luenga i tātou, na whaia i tātou ia Keriso Jesu, ina ia whaia ngā luenga le lei, ma saunia na mua e le atua, ina ia tātou sa wawali ai. O le wha o le tanga, o le ngā luenga a le atua. Hallelujah, o le ngā luenga a le atua. Le mo foi Paulo no tusi ile kale sia kronito le sa tatu tano le sa talwai o se o ia Keriso tanga ta fouia o mavaile o le tuai fa auto o maile o le fou e rengi me fa ka mai ho se o rengi me fa ka mai se fare o roa fa mai ora we are the workmanship of God, of Christ. Mai o tatou o mena faia le tua na fawina o tatou tanga ta fou e nganga pa ia. Amene. Ai fuara le mele oka se makaukia o turanga lea. We are the workmanship. O tātou o le ngā luenga i tātou na whaia i tātou ia Keriso Jesu. Na whaia e Jesu.
Nara wingo le mele. Kako umai. Ai maisa kako uia ka muka ma. Whoever builds and carpentry. So se mea te whaia. O le mo mua e whair ka ngaka. E ka ngaka ke whaua ki me. Ia por whako anga foi. E mo mua e iranga dream. Amene. E le mwhainga e kango whai se mere i o mo mua ma fau fau. E ke vai mo mua le picture le mere la fau. Aia? O ngai kango rore fau. Aisa, o i e reflect ai i ka ngaka nga whaia le mea. O le whaoratanga ale atua e ala ia ke riso Yesu. E le se mea fau nei. O le mea nga afuafua le atua mai le amatanga. So, pa ul te ngata whasoro mai a per amo. But God dreams. There's always a dream in his heart. Langar ka ngaka olang whau i o ngā ao. Amen. So, o le whaoratanga Yesu na whau mai le amatanga. E le atua e ala ia Yesu ke riso. Le alanga o mai lo le whaoratanga. Le ala le whaunga Yesu o le whaoratanga. E le se mea whaingo fie. Ia le ala ua vevesi foi e kalesia ngai vai aso. Mena o fatua ia e nofo mai mafau fau. I le tolu se lau mon tupu tu la fono na ave le tua ia Israelu ina ia tangia. Ila na tau ami o tonu. Amen. O tu maanga ma rituals umana whaia. Mai o mea lea sa kau i lungo sa kauro whakati ma ke riso Yesu. He rei se avangoa ma whainka kou sao. Tu ale ai a se avanoa tatu te sao ai tu la folo nei. Ma whainga nei. Ai mai tala tuspa ia mea le tau lungo sa tauro whaatasi ma ke riso Yesu. Pau alau me whai. O loukarikongu. That's all. Believe o kauranga lea o whaia le tua moa. Hallelujah. Hallelujah. Pauana. O ngofo mafau fau i le vai taule nei. I le whatonunga le tua na ave ia mose. I le teimi o le o ese mai kupito. Fasi le manu. Le alaku le anganga o le oki. Vali fai kokoa o fale. Pass over. Ia ngai fa e kaua o le pass over. Amene. Ngofo mai mafau fau ia mea. Ala vai kauringi. Amene. O le whamanatunga ia Yesu Keriso. E sila lea kua i lo loko ma lo mafau fau. O gaka o whinga ngaro. Pe maka o uwhiu whiinga le koko o Yesu Keriso. Amene. Amene. Amene onga leo tamu whai watu. O mea ia wa saunia lea tua e ala ia Yesu Keriso. Ina ia maua aila o siksengi. Hallelujah. Hallelujah. Ia maua aila o siksengi. Whamaile o oe maa ul whaoratanga, we are the workmanship of Jesus Christ. Na whauere tu. E reto e aktangia ai matua na e sawai. E reto e atangia ai re nguunga e sawai. E reko e akangia ai re aonga nga e sawai. Amene. E reko e akangia ase mea aisea. Nga whau e ke riso Yesu. E kusa maronga whinga ngaru. Ha? O le whawhika auri le kupu. Waka ngaka fou. Ha o le ai koso mai ale a inga. Ha o le koso mai ale a onga. Ha le koso mai ale mea ngai a sawai. Amene. That's why you are not fully experiencing the transformation nga whawai ka koe ke riso Yesu. Hallelujah. Hallelujah.
O whawhika uri ngā. Ranga so se mea e whau e sesi, e aka ngi aile ngā whaua. Na whaura tātou e rea tua e ala ia Iesu Keriso, ina ia ata ngi aile e tua alofa. Ia ata ngi aile e tua ono sa. Ata ngi aile e tua whamangalo. Ata ngi aile e tua e alofa societas. Ta ua e a ta ua talana Iesu na whai on so. Ma Iesu, a pete alofa i lau o mo isi te masania. I o lalale se senga. E o ai ka ngaka ifo i kupua e la lofo e la kou o. Amene. E o ai ka ngaka lelo loko e la lofo e la kou o mo ka ngaka e pere e la kou. Tala Iesu. O le alofa o le atua. E te alofa ai I le alofa ina. That's the meaning of mercy. It was by His mercy Jesus came. Hallelujah. Then to say, Paulango wakua whai upungai whamau. God committed everybody to disobedience so that He would have mercy upon all. Na whaale usta ina I le tua tangata uma ina I alofa ina I le tua tangata umalawa. Amene. Amene. O mawhauwhau ai le waitau le nei. No wamo mawhauwhau I le tua. Wonderful aha. Ke aua maise manatu. It's a practical thing for le. It would be wonderful. Ka ko ai ka le sia. E te talo le tua po ai a se se wako le kua mo mia se feso soangi. If you can extend a hand. E se this weekend ma le maliua ko ai kasi al upo whamakala I ngā ai a mea uma. Whapea lava na alo whamai o le tua le raurangi. Amene. I don't know, but walu ita wina alo ma whau. Talo I le tua. Po ai o mo mia se feso soangi. E makua I mausali lo ka kongunga, God will bring somebody to your mind. If you are serious to what I'm saying, I've been morning in the middle to fire to I. This is be the outworking of vaikaungai. The practical outworking of vaikaungai, vaikaun maliu Yesu, ran maliu le lofa le kua le lang. Inga ia mangalo ka ko, faola inga ka ko, maua le vangoa le ola e whaavau. Amen. That's the message of this weekend. Man maliu ato Yesu lo na lofa. So maybe te talo I le tua pepa pe e onga ya oe le utala le whai atu. E o se pokalame le loku e le o se mea pa. To your own, how much you appreciate what Jesus did. Mai oe mau is God's workmanship through Christ Jesus. Ka konga whau e le kua. Amene. O mera ia. E whau le lofo le tua I kongu ia oe. Whau le whamangalo le kua I kongu ia oe. Whau le ongosai o le kua I kongu ia oe. Whau le ami o kongu le kua I kongu ia oe. Whau le whai mea sao le kongu ia oe. Amene. This is who God is. Ai so se mea whai le tua e reflecta ia. E pe ia, o inga whai lau ari. Whai mai ko ngfoari. O inga whai ko versari. Aisea, the building tells a story. Hallelujah. Uinga ngar upa sa fulu. And that's how God is following us. Aisea, ka kou umona whatau e le toto Iesu Keriso. Mariu Iesu, longo winga o e mau. E mai whai upu e whaari mangale. O whatau i o au. O le koe ka ngaka ese ka kou o ngofa kasi ma Keriso Iesu. Amene. Amene. I mean, we are shy away from the reality of Maria Fionga le tua. We pe ka ke mama. Au kako o so Iesu Keriso. Huh? Amen. According to e Fionga le tua soifua.
whaurau whaitau. O le nei, ia outou manatu sa whapaupau outou ana mua I le tino. Amene. Na ta ua outou o le 𝚜𝚘𝚑𝚗𝚒𝚘𝚑 e la tou o ta ua o 𝚜𝚘𝚑𝚗𝚑 le tino kasi lo vanga kura fongo ngau I Israelu. Ona po ia sa le iai a te outou keriso sa tangata ese outou sauninga le malo Israelu. O tangata ese foi I whiangainga ua iai le mea na whorafораina o le kele o ngi maumea. Circumcision o mai I kura fongo ma promises le atua. I kura fongo. A ona po nei, ona o keriso Yesu, o tau sa vava mamao ana mua, o whalata mai ai I le toto o keriso. A wā o ia tātou te lelei ai, wana whaia I atasi, e sa whaalua, wana solo ia foi le pāwai loto, sa vailua ina ai, wa ia whao matia foi lo na lava tino le whitangai, o le tūra fono lea I polo inga I upu whaasino. Ina ia li liu e ia lava le toa lua ia whai ma tangata fau e tasi. Ia tupu ai le while mū. Ma ia whale leia ma le atua e sa toa lua le tino e tasi. Ona o le sa tauro. Ina ua whao matia ai le whitangai. Wow. Amene. O me umanga e whau e le akua I a kākou. O lo wika, o lo ingo. E ave ese le akua e whau le alofa ma le alofa moti vale. Amene. Amene. Mena e ofo ai. Ia tangata pe avape e le liu, whali liu ina e le tua. Ia nisi. The transformation. Hallelujah. Rau mai rore fai upu le e se furu viva. O ngai whao ngai paulo mai therefore, o le mea la lea. Me mai ana watu mua. Fa mai rore o paulo le nei. Therefore, e reto tangata ese o tou, po e wau mau, a wanu whatasi mone au pa ia. O le a inga foi o le tua. Hallelujah. E whapalangi e whapea. Now, therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. Hallelujah. Ia wa e aru kure airport New Zealand, mai e se kangaka. Passport ia o, mai ia o le spiko lea, ia o le au foreigners, ia o le au kangaka ngu. Ia, ke luaku ngere rangi, mai ia citizens of heaven, here. E lua foi ri mea. Kako maliri e lua foi ngofoanga. E lua nuu. Amene. Ua kasi ale mea o ro ala ranga ile la rangi si o me pepelo anga mea. Ia pepelo I pe ia la tou. Awa uma ona tu saunoa le fionga pa ia le tua. E ai le ola e whaavavau. E ai male afi e whaavavau. E le I maliu fua Yesu Keriso. E le ia fio fua maire tua e ala e lo nalo pele. How stupid you are, people who don't believe. So remela na te latu lunga ia I lua foi lau papa, citizens of heaven. Ia whaunga role akare whaunga so ele la rangi le lo umi a voi le lo mai ma le ku ku ia kamanga o furuli ai lo mai kan kai ele o a wa fo ele ma se fialu I o la fiescape ku ai ma wale lo saui amene a wa uma suivo kusi le ola ele se ngoi kong amene
Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints. Maya, matangata pa ia. Oikanga pa ia, apera amo, isa ako, ya kopo, aya. Kifia fikau ya kavika. So, and members of the household of God. Wow. Ma tangata umare ainga o le atua. O se mea matango fiero soifua le langi le nei. A laete I loa. E ke lo fikau I ma apera amo le ainga o le atua. A o le sau o le oki o le kou ainga ma ia momo aku, whai ku ia anko, ko lo makua. E le se me vape ngai kupu. O le makua I fase se inga o kakou ngā mea. Wa vai ma losi o le mafau o tangata. O le fa winga pe o mea foi la rangi ke lo fikau I le si mea. O le kuspa ia le fa winga nga fa lo mafau fau. No. It will never happen. Pa wanga ke vai apera amo isa ako the household of God. Aya? Sawelo mo lui tauna I tua. Okay, citizenship. Mai fai upo fa e o fai upo fulu valu. O le kape nganga saungia e le akua. Mo e e o e vea makangaka ngu o le rangi. Amene. E kele I kape ngā sa ta pena e le atua. Amene. Mea and so se mea e ta pena e le atua e wha mausari ina e le mawhai unga koe ave senga. O ko ele stamp pa le nganga pa ia e le mawhai o ngā koe ave seinga. Amene. A le lau o mai nei, whai mai. O le lato o le lau issue mai ka ko membership. Le lau issue mai citizenship. Hallelujah. Whawhikai o aka siksengi le langi ka ke le siksengi ngiusila. E o le hale mei koe mga umia I fua siksengi o isingu. Hallelujah. Wa siksengi le langi. Awa o le mea mongi lava. O mea ia la inga fia o SAMOA I fafo. O le mea ai, o le kaavale, o le fale. A ea, o mea ia. Pa wa ia mea. Ia, o le aonga le whangau. O mea le langi ngei. O mea nga. Fia alu. Whamai whamkana ia. Se ofo e se isu e lumanga I o ka moiki. O le lumangai. E la fa tu fa foi la utala lea. Peto o lua, peto o tolu a inga na lo lotu I nei. O le excuse nga fai. O le lumangai. Kasi ka usanga e vaia mamalanga. Ma ko fekau I fa. A feia. Feka miki. Everybody is dispersed. E le kupurai a inga uma. A le winga lau whamtalanga le mentality. Aisea. O le ruma ngai e pure ai le onga le ola. Peke ngofo I SAMOA. Peke ngofo I Amerika. Peke ngofo I New Zealand. Amene. A avere atua maulu manai. E ke ai ke le savali la o ke le su so me ai. E ma foi me ke moe ai. A kongo le kusa le pausi o malu New Zealand ma Amerika ma la falange ke moe ai. A ke moe le ia ke e ke ala I foi. O la oso le la ko sau le kimu e ko kusa le ia me uma. Nga pawal me e se nga pawanga se me ai. Ai le o faula se lo le bank. Mo le meo le loan shark in New Zealand o le whabanga o SAMOA o umai loan sharks. O whapero mo, ai la o le lumanga I rea. Aia? O le whasa onga o le mea lea. E le ai se lumanga I mo le langi ni ngei. Mai Yesu se peke maua le lalolangi uma. Aia.
Ko I mau walo wola. Ranga o Yesu anga whekalai. Peke maua me uma le aire kua. Ko I mau walo wola. Hallelujah. E leo se kala se profeka, e leo se kala sesi, o le whekalainga Yesu Keriso. Hallelujah. O le avea ma tangata nu o le langi, o le mea piko sili reanga mawalunga. And I pray, ia mawalunga i o whinga ngaro malo loko. Ia mamafa ia oe. Ia avea o se treasure i lo o langa, la langi ni ngei. Ia sili aku i lo le mea kako whangau mai ai, ma kako o mai ai. Hallelujah. Aisea, kako wala winga lea. Amene. Amene. Ma ina fe upunga e lua se furu. Awa leo fauseina fale leo le tu because Paul is talking about the church in the world, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Hallelujah. O le fai upu lea, o le kele i o le fauinga inga e ka ngaka langi makanga loko. E leo tautala Paulo, i profeka i e whewa i ngei. E leo kaukala fo i aposkolo i e lalangi ngei. E ngari se fururu a aposkolo, le kaukala i e Paulo, ngā kōwhia i Yesu. Amene. Amene. O aposkolo ngā le karango i e Paulo. O perfecta ngā reka ngoi Paulo ia minor prophets, major prophets in the Old Testament. E leo kara ngoi ngi perfecta ia whewa i ngei. Lea vea perfecta pepelo. Hallelujah. E leo kara ngoi aposkolo. Ke leo whai aku la ia a maliare kalesia e wha aposkolo la kowe veo. Ia wha aposkolo. Ai leo le aposkolo ngā lewe merkus pa ia. Le wha vai o le kalesia Yesu. Hallelujah. Fa mai o profeka ngara ko mai al fe au mai le kua o aposkolo ngo e kalai fa ka nguinga fe au le kua ai kona sto e onga kongo le muai ai Yesu. Hallelujah. Prophets. Ese status. Ma me arofa. Hallelujah. So se elas keimi inga, o le kulanga nga. Aolo kaukala Paulo. O le veo ka kouma. Ma tangata nu o le rangi ma a inga o le atua. O lo whaavai lunga o le au a profeka. Sa mana vanga ina mai le fina ngalo o le atua. Amene. Kaunguinga e aposkolo sa kofia inga Yesu e ka lai ka le lei. A o le cornerstone o Yesu Keriso. Hallelujah. O le winga la ngā kala Paulo. E mausali. E re ko ia se si whaavai. O le whaavai lea o le ka le si. O le whaavai fo o le whale o le kua. E le larulangi ngai. Amene. This is the foundation. No other foundation. O le whaavai lea. Ka kou ke soifua mo mulmuri ai. A oema. Hallelujah. E ape a wha mawhare veo e mo siksengi o langi. Hallelujah. Aren't we glad? Oka soka ora. We vii mal whaafikai rea kua. Wa aveaka ika ma se lofa ina ma ka ua i ole. Aka lii ma lea fine ole tu. Amen. All of us. Ia. Wa lava le la unga. Lava ko amaila ori e loko o lava le la unga. Ka totulai. Ia kasia.
you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558-2896 or 0800-877-328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.